Yes, kanonye mbifurize kuguma kugubwa neza igitondo cyiza kuri dukurikira mu masaha ya mu gitondo birumvikana ni amakuru agezweho arebana n'umutekano politiki na diplomasi. Tugiye kuba tugenda tubapoditinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye, nyamuneka bino byakaze ariko kandi rwose byamaze kuba ibindi. Twirukanse cyane rero sindi butinde ndaza gukubita mbangura mbanze gusoza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko badukurikira n'abantu b'agaciro gakomeye cyane, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, Zambia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Birumvikana rero nyamuneka sindi butinde kuko ndaza gukubita mbangura munyemerere, by'umwihariko tubanze ibintu duhite tubyinjiramo mu buryo bwihuse gusa kuri wowe udukurikira uri Canada, uri mu Bubiligi, uri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe uhawe ikaze by'umwihariko mu buryo bukomeye cyane. Sindi butinde ndeka mpite ninjiramo ano makuru, muraza kunyemera tuyahere mu bice by'umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira ni umujyi wa Uvira kugeza magingo aya navuga ko ibyabo byamaze kuba agateranzamba ka nyina wa nzamba. Turaza gukomoza ku bijyanye n'umujyi wa Uvira kugeza magingo rero ukomeje kugenda ugaragaramo imirwano. Murabizi ku munsi w'ejo byari ibicika by'umwihariko hagati y'igisirikare cya 23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Ibintu byari byakomewe mu buryo ukaze cyane, turaza kubikomozaho turebere hamwe by'ibitero by'indege byangije ndetse n'imirwano ibyutse muri ano masaha ya mu gitondo. Turaza kuba tuyikomosaho tuyiva imuzi n'imuzingo, turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapoditinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politiki na diplomasi. Turaza kuba dukomosaho tuva imuzi n'imuzingo, muraza kunyemerera tugaruke ku makuru arimo aturuka mu bice bya hano muri teritwari by'umwihariko ya Masisi. Si ibyo gusa kandi si teritwari ya Masisi gusa, turaza no gusimbukira mu bindi bice bigiye bitandukanye tugende tubapoditinga by'umwihariko muri teritwari ya Walikale. Turaza kubabwira iby'amakuru ahabyukiye y'imirwano ikomeye cyane, dukomozeho tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko no mu bindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko byose tugende tubapoditinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyemerera turebere hamwe mu makuru akomeje kugenda aturuka mu bice byahariya rwose muri teritwari by'umwihariko ya Masisi, ako kandi mu bice bya za ntuza hano rwose muri Katoyi. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'imuzingo, turaza kugaruka mu makuru menshi agiye atandukanye tugende tubapoditinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze byinshi cyane. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande ndetse na hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibi bintu tubyimure by'umwihariko tubigarure hano muri Afurika babijyanye kwa Joao Lourenço. Murabizi ko uwitwa Tshisekedi yagiye kwa Joao Lourenço muri Angola by'umwihariko umunsi wa mbere ndetse akajya n'uwa kabiri. Bisi n'ibyo yagiye no muri Togo by'umwihariko kugira ngo aba bombi babe abahuza biganiro hagati ku mpande zombi, ariko ibintu bikomeza kugenda by'umwihariko bifata indi ntera cyangwa se indi sura. Ubu tuvugana rero munyemere mbabwire yuko nyamuneka ibintu byarushijeho kuzamba ku masijyanye n'amasezerano yo guhagarika imirwano kuko drone zitagira abapilote z'ubutegetsi bwa Kinshasa zigabye igitero by'umwihariko mu kirere cy'icyambu cya Karundo ni mu mujyi wa Uvira. Ibitero rero ngo bikaba byari bigamije by'umwihariko kwihanangiriza bikomeye defense za M23, dore yuko rwose ngo ahari defense za M23 zikomeye, ariko bikaba ari ibitero nyamuneka tumaze kumenya amakuru atari meza. By'umwihariko ni ibitero bihitanye abasirikare ba M23 bake ariko bikangiza abasivili. Ibi bitero biguyemo abasivile batari bake kugezaho nyamuneka hano rwose ibintu byari byahinduye isura kuri rwa rwego navuga rutari rwiza cyane. Ibi bitero biguyemo abasivile benshi ndetse n'ibikorwa remezo birahangirikira bikomeye, imitungo y'abaturage nyamuneka irapfapfana bikomeye, ariko nanone bituma icyitwa AFC M23 MLDP twirwaneho mu guhangana n'ibikorwa bikomeye cyane
bya FARDC iri kumenyesha ndetse kandi ikanasaba ubuhamya umuryango mpuzamahanga, umuryango mpuzamahanga ukagaragaza iby'ubutegetsi bwa Kinshasa birimo birakora, by'umwihariko hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bintu ubutegetsi bwa Kinshasa rero bo bakaba bavuga ko burimo burabikora mu gihe amahoro n'umutekano by'umwihariko byagombaga kuba bigomba kuboneka hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ubwo rero rwose nyamuneka ibintu byamaze kuba ibintu byamaze kuba ibicika. Drone za FARDC rwose zikomeje kugenda by'umwihariko zikora icyo bita amahano, zikomeje kugenda zirasa bikomeye by'umwihariko muri eneo za M23 mu buryo navuga ko budasanzwe muri rusange. Si ibyo gusa kandi ntago izi drone by'umwihariko zashe ngo bihagararira aho, kuko n'igisirikare cya M23 gihise kibihimuraho. Muri uko kubihimuraho rero amakuru mfite ni uko kirashe nacyo ahitwa Katongo kuri defense za M23. Abofisiye batari bake bo mu ngabo za FARDC barenga 20 nabo bakaza kuba by'umwihariko bahasiga ubuzima. Amakuru mfite ni uko abofisiye barenga 20 rwose bahasize ubuzima mu buryo bukomeye cyane. Izi zikaba ari bombe zigera kuri 12 by'umwihariko ziguye muri kariya gace ka Katongo. Mu bigaragara byo rero impande zombi biragaragara neza yuko zariye kawungu. General Chibobo rero ureka gushaka kwica Tshisekedi yoherejwe muri gereza. General Christian Kiosongesha wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yoherejwe muri gereza by'umwihariko ya gisirikare ya Ndora kujya gufungirwayo nyuma y'uko bagenzi mu minsi yashize by'umwihariko nabo bari boherejweyo. Ibyaha rero we na bagenzi be bashinzwa birimo bugambanyi, bashaka kugambanira umukuru w'igihugu, kugambanira igihugu binyuze mu guha amakuru ubutasi, abanyamakuru ubutasi by'umwihariko ku banyamahanga, kugerageza kwica ndetse no gukwirakwiza ibihuha. Ibi ngo nibyo baba barimo baregwa, ariko kandi bakabiregwa mu gihe uwitwa Perezida Ndayishimiye yagaragaje ko atazi neza niba umwaka utaha 2027 azongera kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'u Burundi, kuko nawe bisa nkaho rwose manda ye irimo iragenda by'umwihariko arimo aragenda ayihuriramo n'ibibazo byinshi cyane. Naho rero by'umwihariko munyemere babwire yuko ahitwa za Karemi murabizi ko amaze iminsi yageze bato y'abasirikare b'Abarundi. Munyemere babwire yuko n'ubu kugeza maginga ya ahantu haracyagaragara ibikoresho byinshi by'ingabo za FARDC. Ibikoresho rero ngo bikaba ari bimwe nyamuneka mu bikomeje kugenda byifashishwa n'igisirikare cya FARDC kugira ngo umutekano by'umwihariko wongere kugera gute, wongere kuba waboneka muri rusange. Ibi byose rero ni bimwe mu bintu byamaze kuba biteza ubwoba ndetse n'ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko ku mirongo imbere ku rugamba. Ese umutekano uraza kuboneka nturaza kuboneka? Byose nyamuneka biragaragaza neza ko umutekano ushobora kuba ugiye kuzamba mu buryo navuga budasanzwe, kandi umutekano mu gihe waba uzambye hagati ku mpande zombi nyamuneka ibi bikaba bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iharanira Demokarasi ya Kongo, iki gisirikare kigiye no kongera kuzana ingabo za SADC, kuko murabizi by'umusirikare wa Afurika y'Epfo yatangaje na bagenzi bice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza maginga ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugezi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero
bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano y'i Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano y'i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu
ibyaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake aho kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyawo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politike ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi mukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isaa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba-updatinga. Gusa binumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba-updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane,
by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru no muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'Abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya